nibyo reka mbasuze kandi bahe ikaze mbivurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 16 z'ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi 2026 turagarutse muri studio kuri mikoro ndi Bosco tugiye kureba amakuru agezweho kugeza kuri uyu munota muri uyu mugoroba rero ni amakuru aza kwibanda ku nyigo z'ingenzi zikurikira. Leta zunze ubumwe za Amerika zasabye ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhita zihava byihuse. Turabigarukaho mu gihe ubu tuvugana ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bwaciye umugongo abarwanya ya M23. Ibi turaza nabyo kubigarukaho. Mu Burundi hari guturuka y'amakuru atari meza. Minisitiri w'ibitangazamakuru ndetse akaba rwose yitabye Imana mu buryo bw'amayobera. Turaza kuba tubigarukaho. Turakomoza ku bijyanye n'amasezerano yasinywe hagati ya M23 akomeje kuvugisha benshi n'uruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko reka nkubwire ko aya makuru yacu agiye kwibanda cyangwa se aza kugaruka cyane ku bivuzwe na Leta zunze ubumwe za Amerika. Turakubitira no ku ntambara iri kujya mbere hagati y'ibihugu bigera kuri bitatu, Iran, Amerika ndetse na Israel, ariko kuri ubu ikibazo kikaba cyari mu kuri Amerika ndetse na Iran. Turabigarukaho, turareba impamvu zahagaritse ibiganiro hagati ya Amerika na Iran byari bikomeje kujya mbere. Turareba icyo Amerika yongeye gusaba u Rwanda, ndetse kandi si ibyo gusa, turareba icyo bivuze ni ibiganiro byaberaho bita Montrex mu Busuwisi, Montreal mu Busuwisi. Turaza kuba tubirebera hamwe. Nibyo rwose uri kumva Bosco in Region Info, ndetse kandi nanone nishimira kuba mu by'ukuri ko tubana umunsi ku wundi kuva amasaha mu gitondo kare cyane ku isaha y'isa 10, cyangwa se biraza guterwa naho uri. Hari aho byari saa 11, hari aho byari ku isaha y'isa 9, bigiye bitandukanye, ariko menya ko twari turi kumwe kabisa mu makuru kugeza kuri isaha, aho twahereye uyu munsi wose kugeza kuri isaha twe tugeze mu masaha nimugoroba. Ariko reka nkubwire yuko nta kiza kutubuza kureba amakuru agezweho. Tugiye kubitira rero ku bivuzwe na Leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'u Rwanda ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri u Rwanda rukomeje kotswa igitutu kubera kugira uruhare mu bibazo byo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukurikiranweho. Leta zunze ubumwe za Amerika zirasaba ishyirwa mu bikorwa ryihuse ry'amasezerano ya Washington zigashyigikira ibiganiro bya Doha. Nibyo tugiye kugarukaho. Leta zunze ubumwe za Amerika USA basabye ishyirwa mu bikorwa ryihuse kandi ryuzuye ry'amasezerano ya Washington yasinywe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Si ubwa mbere Leta zunze ubumwe za Amerika zikoze iki kintu, gusa abenshi bakavuga yuko nyuma y'uko Leta zunze ubumwe za Amerika ziherutse gutanga ibihano ku Rwanda, hashobora kuba hari n'izindi ngamba zikakaye zigiye kuba zafatirwa u Rwanda mu gihe rutubahije ibyo rusabwa na Leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi byatangajwe kuwa gatatu na Tammy Bruce. Ubwo kuwa gatatu, uyu munsi turi kwa kangahe? Uyu munsi turi kuwa kane, turi tariki 16. Ubwo kuwa gatatu byari tariki 15. Nibwo rero Tammy Bruce uhagarariye Amerika wungirije mu muryango w'abibumbye UN, ubwo yari mu nama y'akanama karoni gashinzwe umutekano yiga ku bibazo by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, yagaragaje ko ayo masezerano ari intambwe ikomeye mu gukemura amakimbirane amaze igihe hagati ya Kinshasa na Kigali. Yagize ati dushyigikiye byimazeyo ishyirwa mu bikorwa ryuzuye kandi ryihuse ry'ingingo zose z'amasezerano mu guteza imbere amahoro, umutekano n'iterambere mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere kose k'ibiyaga bigari. Uyu nguyu ni Tammy Bruce uhagarariye Leta zunze ubumwe za Amerika. Akomeza agira ati ibiganiro bya Doha nk'inyongera y'amasezerano ya Washington. Tammy Bruce yashimye kandi uruhare rwa Qatar mu biganiro bya Doha, avuga ko byuzuza inzira ya Washington. Yagaragaje ko ibi biganiro bifite akamaro kanini kuko bituma habaho ibiganiro bitaziguye hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa AFC-23. Yagize ati turashimira Qatar ku ruhare rwayo mu gushyira mu bikorwa inzira ya Doha. Iyi nzira ishingiye ku biganiro bitaziguye hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23, bikaba ari ingenzi mu gukemura imizi y'ubugizi bwa nabi. Yanashimye Ubusuwisi bwemeye kwakira icyiciro gishya cy'ibiganiro biri gukomeza.
uruhare rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Amerika yashimye kandi imbaraga z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zunganira inzira ya za Washington na Doha. By'umwihariko yashyigikiye itsinda ry'abahuza riyobowe na perezida wa Togo rikomeje kugira uruhare mu kugarura amahoro mu karere. Nanone yashimye uruhare rw'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari mu gukurikirana no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Tammy Bruce yashimangiye ko amahoro arambye agomba kubakwa n'ibihugu byo muri aka karere ubwabyo. Ibibazo bikomeje kugaragara nubwo hari intambwe igaragara mu rwego rwa diplomasi. Umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uracyahungabanye. Kinshasa na Kigali bikomeje gushinjanya kurenga ku masezerano, ibintu bikomeje guteza umwuka mubi no kutizerana. Hagati aho ibiganiro bya Doha byagabweho igitutu n'ikorwa ry'intambara mu burasirazuba bwo hagati bituma hari ibyimuriwe mu Busuwisi. Ibi biganiro bigamije gukemura imizi y'amakimbirane, harimo kugarura ubutegetsi bwa leta no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro. Amahoro arambye aracyategerejwe. Abasesenguzi n'imiryango mpuzamahanga bakomeje gusaba impande zose kubahiriza ibyo ziyemeje kugira ngo icyuho kiri hagati y'ibyemeranyijweho n'ibibera ku rugamba kigabanuke. Intego nyamukuru ni ukugera ku mahoro arambye, umutekano n'iterambere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se maginga ya Amerika iragaragaza ukutishimira ibikorwa n'u Rwanda, aho isaba u Rwanda guhita rwubahiriza ibi Amerika isaba. Umwe mu bategetsi ba Amerika nibwo yavuze ko basaba u Rwanda kuvana ingabo ako kanya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kubahiriza ubusugire bw'iki gihugu, kandi ko Kinshasa igomba kurandura ako kanya nayo umutwe wa FDLR. Bivuze ngo ibyo uruhande rwa Amerika rwavuze, Ambasaderi Tammy Bruce, ntago noneho kuri inshuro ari ibyo gutinda. Iyo bavuze ngo ako kanya ni ibigomba guhita bishyirwa mu bikorwa. Ni ingaruka ki bishobora kugira? Ambasaderi Tammy Bruce, intumwa yungirije ya Amerika mu muryango w'abibumbye, yavuze ibyo mu nama y'umutekano ya ONU yarebaga uko ibintu byifashe mu karere k'ibiyaga bigari. Tammy Bruce yavuze ko nubwo hari intambwe imaze guterwa batakwirengagiza ingorane zigihari. Ati tubabajwe cyane n'u Rwanda rukomeje gutuma amakimbirane akaza umurego, ibigize guhonyora kutaziguye ibyo rutegekwa n'amasezerano ya Washington. Yongeye ati nanone leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gukurikirana ibyo yiyemeje ikarandura ako kanya FDLR nibura mu duce igenzura. Ibyo kuba hari FDLR mu duce tutagenzurwa nayo baravuga leta tugenzurwa na M23, baravuga bati ibyo mu byirengagize. Leta ya Kinshasa nayo yasabwe ko ihita yubahiriza uwo mwanzuro. Amerika ivuga ko izo ngingo arizo ebyiri z'ingenzi zikubiye mu masezerano ya Washington yasinywe umwaka ushize ariko atarubahirizwa kugeza ubu. Navuga ngo u Rwanda ntago rubahiriza ibyo rwasinye byo gukura ingabo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Nanone leta ya Kongo nayo ntirubahiriza ibyo yasinyiye byo gusenya umutwe wa FDLR. Tam yavuze ko Amerika yishimira Ubusuwisi kwemera kwakira ibiganiro birimo guhuza umutwe wa M23 na leta ya Kinshasa bigamije guhagarika intambara. Leta y'u Rwanda ishinjwa na Amerika kohereza ingabo ibihumbi gufasha umutwe wa M23. Leta y'u Rwanda ihakana ibyo birego, ivuga ko gusa ko yafashe ingamba zo kwirinda. Amerika iheruka gufatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda na bamwe mu bakuru bacyo kubera uruhare ivuga ko bafite mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Leta y'u Rwanda yanenze ibyo bihano, ivuga ko byibasira uruhande rumwe. Ambasaderi Tammy yavuze ko bazakoresha uburyo bwose mu kuryoza inshingano abahungabanya amahoro. Ati abahungabanya amahoro bakwiye kwitega ingaruka. Kakantu tugasubiremo. Ambasaderi Tammy yavuze ko bazakoresha uburyo bwose mu kuryoza inshingano abahungabanya amahoro. Ati abahungabanya amahoro bakwiye kwitega ingaruka. Hanyuma rero mu makuru yandi yakomeje kugenda agarukwaho mu Busuwisi, hari amakuru aturuka ku bijyanye n'ibiganiro bihuza FC23 ndetse n'uruhande rwa leta, dore ko kuri ubu ngubu uwo bita Benjamin Mbonima ndetse na Rene abandi bari bahagarariye FC23
ndetse n'uwari uhagarariye uruhande rwa leta ya Kongo Simba Situ akaba n'umujyanama wa perezida Felix Tshisekedi banzuye yuko hagomba guhita hashyirwaho icyitwa Memorandum of Understanding, no kuvuga gukurikirana amasezerano yasinywe mbere bakareba iyubahirizwa ryayo. Ibi rero byakomeje kugenda biteza impaka ndetse no kutumvikana kuri bamwe bagaragaza ko bishobora kuzagira ingaruka zikomeye cyane nk'uko byarushaho kugenda bigarukwaho. Ni ibiganiro rero bya mbere bibereye i Burayi hagati y'umutwe wa M23 ndetse na leta Kinshasa, bigeze aho impande zombi zimaze kumvikana ku ngingo ebyiri nk'uko umuvugizi w'uwo mutwe yabitangaje, no kuvuga Lawrence Kanyuka. Ndetse nanone Oscar Barinda nawe yaje kuganira na BBC Gahuzamiryango agira icyo asobanura ku byabereye hariya mu Busuwisi Monteyu. Ati ibiganiro ku mpande zombi byibanze ku ngingo ebyiri arizo kurekura imfungwa, agahenge ndetse no guhagarika intambara, no kuvuga ceasefire cyangwa se cessez-le-feu. Izo ngingo zombi ntizirubahirizwa nkuko imirwano n'ibitero birakomeje, uruhande rurashinja urundi ko ari rwo rubitangaza. Oscar Barinda akaba yavuze ko iyi ngingo yo guhagarika imirwano yatinze kujya mu bikorwa kuko hagombaga gushyirwaho itsinda ryo kugenzura ako gahenge, ariko byafashe igihe kirekire cyane. Yavuze ko ubu bongeye kubaka iryo tsinda bushyashya risanzwe rizi nka Expanded Joint Verification Mechanism, yongera ko ubu rizaba ririmo umubare ungana n'abantu ba leta n'aba M23. Uruhande rwa Kinshasa ntacyo ruratangaza ku biganiro birimo kubera mu Busuwisi. BBC yaje kubaza rero uyu Oscar Barinda icyatindije gushyira iryo tsinda ry'ubugenzuzi mbere. Barinda ati n'ubushake buke, nubwo yemera ko habaye inama nyinshi zo kugerageza kurishiraho. Ibiganiro by'amahoro hagati ya Kinshasa na M23 bishingiye ku ngingo 8, ariko Barinda yavuze ko ebyiri arizo zimaze kumvikanwaho. Ibi byumvikanisha ko akiri inzira ndende ngo bagere ku kumvikana kuzuye. Gusa Barinda ati hajemo ubushake bw'impande zombi, ibintu rwose byakwihuta. Intambara nshya ya Kinshasa na M23 kuva mu mpera za 2021 imaze gutuma abantu batazwi neza umubare bicwa n'ababarirwa mu bihumbi amagana bava mu byabo barahunga. Leta ya Kinshasa ishinja leta y'u Rwanda gufasha umutwe wa M23, Kigali nayo igashinja leta ya Kinshasa gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi bikaba intandaro y'ibibazo bitandukanye bihari kugeza uyu munsi. Aho ngaho rero ni mu Busuwisi ndetse ni i Washington, ubwo twarebaga ibiganiro byabereye Monteyu ndetse ni Washington, imyanzuro yagiye ivamo cyangwa se ibyagiye biganirwaho. Kuri ubu ngubu Burundi hari guturuka inkuru itari nziza yababaje abatari bakeya, ni akaga gakomeye cyane, ni ishyano riguye, ni ishyano ricitse umurizo. Gabi Bugaga uyu yari minisitiri w'ibinyamakuru mu Burundi. Uyu yasanzwe yapfuye mu modoka ye yo mu bwoko bwa Toyota zikunze kwitwa Amavigo. Niyo modoka rero uyu yararimo, akaba yasanzwe ari muri iyo modoka rero yitabye Imana nkuko byavuzwe. Aya makuru rero akaba mu by'ukuri yanemejwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi ubwo yavuganaga n'itangazamakuru. Ni nyuma yuko leta nayo yasohoye itangazo ryasomwe n'umuvugizi wayo, umuvugizi nyine wa leta y'u Burundi bita Jerome Niyonzima, kuri radio na televiziyo by'igihugu. Akaba yise yemeza ko uyu nguyu umutegetsi Gabi Bugaga yitabye Imana nkuko uyu Jerome Niyonzima yabicishije kuri radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi. Inkuru yaje kuba kimomo. Intandaro y'urupfu rw'uyu mugabo ntago iramenyekana cyangwa se ikihishe inyuma y'urupfu rwe, ariko igihugu muri rusange binyuze ku byavuzwe na Jerome Niyonzima yavuze yuko bihanganisha umuryango wa Gabi Bugaga, inshuti n'abavandimwe, ndetse atangaza yuko igihugu cyose kibabajwe n'iyo nkuru kandi yuko mu by'ukuri bamwifuriza iruhuko ridashira ndetse no kwakirwa bandi mu ijuru. Uyu Bugaga yapfiriye
mu muhanda ku wa kane nibwo inkuru yatangiye kuvugwa rero y'urupfu rwe. Benshi rero bakaba bavuga ko iby'urupfu rwe hashobora kuba hagaragaramo amayobera menshi ndetse na byinshi bidasobanutse. Hakaba hakomeje rero iperereza ko rikomeza gukorwa kugira ngo mu by'ukuri habeho ko ibibazo byakemurwa kugira ngo nyine ibikorwa nk'ibi ngibi ikibyishima kibe cyamenyekana. Kuba yapfuye ni ibintu bishoboka, ariko nanone kuba urupfu rwe rudasobanutse nibyo byatumye benshi bagenda babigaruka hano mu karere bavuga bati ashobora kuba yishwe ati, cyangwa se ashobora kuba hari ikindi kibazo cyagiye kibaho nyine cyagejeje ku rupfu rwe. Uwo nguwo ni Bugaga Gaby mu gihugu cy'u Burundi, wari minisitiri w'ibitangazamakuru. Rero bikaba ibye bitaje kuba bigenda neza. Reka rero turebe n'andi makuru akomeye cyane nari nabibararitse ko tuza kubigarukaho. Kuri ubu ngubu hagati mu ntambara ikomeye cyane mu burengerazuba bw'isi, ibintu birakomeye, aho J.D. Vance, visi perezida wa Amerika, akomeje kuyobora intumwa za Amerika mu biganiro byaberaga Pakistan. Niho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araqchi nawe warogareye Iran yagaragaraga. Ibi ariko ngo byakubise igihwereye bimera nk'ibyo hirya aha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijya bihuza M23 na leta y'Kinshasa. Ibiganiro byahuzaga Amerika ndetse na Iran kuri ubu ngubu bikaba bivuga ko byamaze guhagarara. Ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byabereye Islamabad muri Pakistan byarangiye nta bwumvikane bugezweho nyuma y'amasaha 21 y'ibiganiro bikomeye byasaga naho bitanga icyizere mu ntangiriro, ariko ku musozo biza kugaragara yuko ibyo biganiro nta mwanzuro n'umwe wigeze ufatirwamo. Twerekeje Islamabad. Ibi byari bimwe mu biganiro by'ingenzi cyane mu myaka yashize bigamije kurangiza amakimbirane ari mu burasirazuba bwo hagati. Nubwo impande zose zagaragaje ko ibiganiro bishobora gukomeza kudahuza, bigaragara mu buryo bukomeye hagati y'ibihugu byombi. Mbere y'ibiganiro hari icyizere kinini cyaturutse muri Pakistan n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga ko bashobora gutanga igisubizo kirambye, ariko imbogamizi zavuzwe haraguru ngo zagaragaye mu biganiro nk'uko bivugwa n'ibitangazamakuru ndetse n'abasesenguzi benshi, harimo na Times of India. Ibibazo bikurikira byari bimwe mu bintu bikomeye bitavugwaho rumwe kandi bishobora kuba byaratumye ibiganiro bihagarara. Ati mu by'ukuri Liban, ibibazo by'akarere n'indishyi z'intambara. Iran ngo yagerageje kwagura ibiganiro ishyiramo ibibazo by'amakimbirane yo mu karere, harimo Liban n'imitwe myinshi y'intagondwa mu burasirazuba bwo hagati nka Hezbollah muri Liban, umutwe w'abahuti muri Yemen, Hamas muri Gaza n'indi muri Iraq. Yanavuze ko hakenewe indishyi ku byangijwe n'amakimbirane amaze igihe kinini. Ibi bikaba byaragaragaye ko byongera ingorane mu biganiro nk'uko byakomeje kugenda bishimangirwa. Rero hari umuhora wa Hormuz. Umuhanda wa Hormuz ucamo hafi 20% by'ibitoro bijya kugurishwa ku isi wakomeje kuba agace k'amakimbirane akomeye. Iran yagiye ishaka uburyo bwo kongera ububasha bwayo ku nzira y'amahoro, harimo no kwishyuza amafaranga ku mato anyuramo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zazo bakomeje gushimangira akamaro ko kwemeza ubwisanzure bw'ubwikorezi mpuzamahanga mu karere gafite ikibazo cy'ubwikorezi. Byari igice kinini cy'insanganyamatsiko impungenge ku bijyanye n'inyanja ya Hormuz zari zatangiye kwiyongera mbere y'ibi biganiro, ndetse hari impungenge mu bafatanyabikorwa mu by'ubwikorezi mpuzamahanga. Gahunda y'ingufu za nuclear ya Iran. Ikibazo cya nuclear gisa nkaho gikomeje kuba intandaro y'amakimbirane hagati y'impande zombi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gushimangira gusaba ko Iran ishyiraho icyemezo kigaragara ko idakora intwaro za kirimbuzi izivanye mu gutunganya ingufu za nuclear. Raporo zigaragaza ko Washington yashakaga ko hashyirwaho amabwiriza akomeye ku itunganwa rya uranium ndetse no kugenzura ikoranabuhanga rishobora gukoreshwa mu gukora intwaro nk'izo.
Ku ruhande rwayo Iran yakomeje gushimangira ko ifite uburenganzira bwo gutunganya ingufu za nucleaire hagamijwe iterambere rya gisivile ubwo yashyiraga umukono ku masezerano yo kudakwirakwiza intwaro. Ikibazo cyabaye isoko y'amakimbirane igihe kirekire kandi cyari kimaze kuba imbogamizi na mbere y'uko ibiganiro bitangira. Hari imipaka n'imitungo yafashwe. Perezida wa Amerika Donald Trump yasinye itegeko risubizaho ibihano kuri Iran. Igikorwa cyabereye muri White House tariki 8 Gicurasi 2018. Kimwe mu bintu byavuzwe ko ari byo bitandukanye cyane n'ikibazo cy'ibihano by'ubukungu byafatiwe Iran. Tehran yakomeje gushimangira ko ibyo bihano byakurwaho nka kimwe mu byo bagombaga kumvikana. Hari kandi ubusabe bwo gusubizwa imitungo ya Iran yari ifungiye mu mahanga, harimo n'amafaranga yari ifite mu bihugu bitandukanye. Ariko raporo zigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitemera ko bijya mu masezerano, bigaragaza ko hari icyuho hagati y'ibyo impande zombi ziri gukurikirana. Nk'uko abasesenguzi babivuga, iri tandukaniro ryari risanzwe rizwi mbere y'ibiganiro kandi ryakomeje kugaragara mu biganiro. Abantu harangwamo ngo ukutizerana. Bivuga ko ibiganiro birimo kuba mu bihe bikomeye kandi bifitanye amateka maremare yo kutizerana hagati y'impande zombi. Raporo zigaragaza ko habayeho izamuka n'igabanuka ry'amakimbirane mu gihe cy'imishyikirano, aho buri ruhande rwasaga naho rufite aho ruhagaze. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yavuze ko ibiganiro byabaye mu mwuka w'urwikekwe. Nk'uko abasesenguzi babivuga, uku kutagira icyizere ni kuba hari amakimbirane y'igihe kirekire bituma ibiganiro nk'ibyo bigorana. Ibi kandi byagaragaye na mbere y'uko ibiganiro bitangira. Ngayo nguko ngibyo rero ibiri kuvugwa muri Pakistan, aho bita Islamabad, mu biganiro byahuzaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran byaje gukubita igihwereye. Twagarutse no ku byo Washington batangaje ku Rwanda, ndetse twerekeza na Montreux ku byavuzwe hagati ya M23 ndetse na Leta ya Kinshasa. Reka mbashimire, turagaruka mu masaha ari imbere turanimira bigezweho kuri mikoro na Bosco. Iyi ni Region Info. Ciao ciao, mugire ibihe byiza.